Hey guys, you are back again on Gomes Home Production with you, Chef Anthony, and with me, his wife Lydia, as always. Today we're gonna make a simple dessert called banana chocolate mousse. Danas pravimo mus od banane. We will make it a little healthy. We will avoid putting sugar in it. Sugar is optional. You can add sugar. You can see in the ingredients. You can add 50 grams of sugar if you want, and we won't put it. Mi pravimo zdravu opciju danas tog banana musa. Kaže Antoni, nećemo stavljati šećer, zato što ćemo da pravimo zdravo, a vi ako hoćete možda da ubacite 50 grama šećera. Okay, let's start with the ingredients. Ajde da počnemo sa sastojcima. 2 ripened bananas. 2 sazrele banane. 50 grams of coconut flour. 50 grama kokosovog brašna. 10 grams of gelatin. 10 grama želatina ili vam jedna kesica. 150 grams of chocolate. 150 grama čokolade. 200 ml of yogurt. 200 ml ili vam 2 deci jogurta. 50 grams of cookie powder. 50 grama mlevenog keksa. Okay, let's start with the banana. We're gonna blend the banana. Ajde počnemo, stavit ćemo bananu u mikser i to ćemo da izblendujemo. Make sure you take a ripened banana so it's good to mash and the taste is better. Kaže Antoni, stavite banane koje su dobro sazrele da vam bude jači ukus, vidjet ćete. Okay, let's blend it. Ajde da ga izmiksamo. We're gonna add a little yogurt into it. Dodat ćemo jogurta u njega, u banane. Okay, let's start. Then we're gonna add the remaining yogurt. A dodat ćete ostatak jogurta. I'm here just a translator, I don't do anything. I'm not an assistant. Oh, good. Okay. Our mixture is ready. It should be smooth. You can keep a chunks of banana if you want. If you want the bite in your mousse. Aha. Gotova nam je mešavina. Kaže Antoni, ako hoćete da osjetite bananu, možete da ostavite veće komadiće banane. Okay, you're gonna take 100 ml of cold water. Uzet ćete 100 ml hladne vode. We're gonna add gelatin to it. Dodat ćete želatin. And now we're gonna cook it. No, we have to rest it for a while. Ostavit ćemo ga malo da odstoji. So that gelatin get melted in it. Da se želatin otopi. Now this gelatin we're gonna heat up on the low flame heat for maybe 1 minute. Sad ćemo ovaj želatin da stavimo na malu vatru. How long? 1 minute. Na 1 minut. As you can see, our gelatin is ready. It's melted. Ovako će izgledati kad bude gotov. We're gonna add this gelatin to our banana mixture. Kao što smo rekli, stavit ćemo ovaj želatin u mešavinu od banane, što smo napravili sa jogurtom. And we have to whisk this. Sad ćete ovo promešati brzo. For the mousse, we are using this silicone molds. You can use steel molds. This is the easiest one when you want to remove it, pop it out. Yes, correct. Za mus ćemo da stavimo u ovaj šablon, kao što je Antoni rekao, silikonski, zato što je najlakše ga izbaciti. Možete ga staviti u metal na koji god imate. We're gonna pour this mixture in a cup so we can pour this mixture into the molds. Antoni sipa našu mešavinu u modlice. Now we're gonna place this mixture in the freezer for 1 hour. Sad ćemo staviti ovo u friz na sat vremena. Alright, meantime when we have put our mixture in the freezer, we're gonna melt our chocolate. Evo, dok smo stavili našu mešavinu u friz, sad ćemo da istopimo našu čokoladu. Make sure you melt your chocolate by 10 seconds, then you stir it, then 10 seconds. Don't put it for 1 minute because it will burn the chocolate. Mi ćemo staviti u mikrotalas, da kaže Antoni, stavite na 10 sekundi, onda je zaustavite pa je promešate po 50 sekundi, pa je zaustavite pa je promešate. Ako stavite na minut, zagoreće. Stopira.
Now we're gonna remove the banana mousse from the freezer. Sad ćemo izvestiti banana mousse iz friza. Pravo iz naše friza. We're gonna demold it. Alright, as you can see, we have removed the banana mousse from the mold and we have placed it on a tray. Izvadili smo bananice i stavili smo na tiganj. And we're gonna place the chocolate on top of it. While I'm placing the chocolate on top of it, my wife will put a little dust of coconut and cookie crust. Dok Antoni stavlja čokolade, ja ću da stavljam kokos i plazma keks koji imamo danas. Okay, let's start pouring chocolate on top of the mousse. One with this. Jedan sa. We will do mix. Pravit ćemo mix. Antoni stavi čokolade, ja stavim na jedan. Now we're gonna place this mousse in the fridge for another half an hour. Sada ćemo staviti mus na čokoladno bananičasti u frižider, pola sata. Okay, we are back with our chocolate banana mousse. It's ready, as you can see. Evo, gotov nam je kolačić. Završen je. And it's ready to try out. Ej, spreman je za probanje, ja sam majstor u tome. Ajde. You can marry. Please do try this chocolate and banana mousse. It's very simple, very fast and very quick. Probajte da napravite ovaj mus ko što smo mi, jako je brzo i jednostavno. Please subscribe on our channel and don't forget to like us, leave a comment, so this will help us to make more and more videos. Ostavite nam komentar dole ako hoćete nešto da vam pravite, da vam pravimo. Hvala vam što ste gledali i ćao! Ciao!